smo potpisali u ministarstvu kod gospodina Kalmete da ga barem sad osudiju, jer on dolara. Sada smo ušli u uži krug. Znači uži krug 3-4 da radimo posao za Čehe. Glava mi je velika, više ne znam kaj sam rekao. Ali nismo samo u pitanju mi. Tu je moj... Nama su prenijeli da je ministar Dončić u ministarstvu i da je u ministarstvu spreman primiti predstavnika sindikata i nas dvojicu i razgovarati o Gredelju. Mi smo predložili da dođe ovdje. Rečeno nam je povratno da je ministar Dončić već u ministarstvu, pa onda sa tim prijedlogom idemo sada pred predstavnike sindikata, ono što oni kažu to ćemo i nekako. Neko želi izeliminirati Gredelj iz izgradnje vlakova za koji će se raspisati tender sljedeći mjesec za 44 vlaka. Treba Gredelj staviti u predstečajno stanje da on ne bude u mogućnosti sudjelovati u toj priči. Posao će dobiti netko drugi, a Gredelj koji gradi vlakove, koji ima vlak za koji njegovi vlasnici ni ne znaju da je gotov, nažalost neće graditi. A što je sa tim dugovima? Ma ne idemo di ministru Dončiću, idemo ljudima reći da nas ne žele primiti ovdje, već da ne žele vozati po cijelom Zagrebu, a onda primiti samo koga oni žele. Gredelj za svoje plaće zarađuje isključivo fakturama koje fakturira svojim kupcima. Znači Gredelju nikad niko nije dao novce, Gredelj niti ne traži da im daju novce. Gredelj samo traži da im se omogući da rade posao koji znaju i koji izvanredno rade. To je tramvaj, to je vlak, to su vagoni, to su lokomotive. Ako su Amerikancima dobre Gredeljove lokomotive, pa kome onda u Hrvatskoj ne valjaju? Amerikanci žele produžiti ugovor sa Gredeljom o lokomotivama, ali Gredelj treba upropastiti. Zašto bi radio? A za vlak kažu šta ga ne proda van. Pa nek oni prodaju van nešto što ni doma ne vozite. Pa gdje će pokazati taj vlak? Virtualno. Njihov virtualni svijet, ovo je ozbiljno, ovo je gospodarstvo, ovdje ako nemate pokazati, primjerak, kako radi, šta radi, kako vozi. Virtualno ne vrijede kod kupaca, ma boli ih John, virtualno može biti svašta. Ovo je ozbiljno, ovo je živo, ovo je vlak za koji njegov vlasnik ne zna da je završen, to je prvo, a drugo ne zna da je već pretrčao 10.000 km, kad ga on konačno preuzme, bit će polovni vlak. To nije nimalo neuobičajeno ponašanje od ovog ministra, ali i od nekih drugih. Naime, to je upravo nekako i pravilo postalo. Mi kad smo tražili neke razgovore sa ministrom i ranije, 3 tjedna nismo dobili nikakav odgovor, onda primi pomoćnik. Sad smo izvijestili da je stanje u Gredelju kritično i da hitno tražimo razgovor sa predstavnicima sindikata. Nismo dobili nikakav odgovor. Prema tome, očito je da je to jedno bahato ponašanje samog ministra, koji jednostavno ne želi imati volje niti razumijevanje za ove ljude ovdje, ali da bi ljudi pokazali dobru volju, mi ćemo vidjeti sada koji je na kraju rezultat ovog njihovog pitanja. Gredelj ima obvezu spram svojih kooperanata oko 150 milijuna kuna, ali ima potraživanja oko 30-ak, nemojte me držati za riječ. A koliko je trenutnih ugovora koji su potpisani, u kojoj vrijednosti, koji se rade vlakovi? Pa gledajte, Gredelj ima upravo, znači, radi za vlakove ništa. Vlakove nisu potpisali. To vam je ona priča koja se razvlači od prošle godine. Prošla vlada je na svojoj zadnjoj sjednici donijela odluku da će sufinancirati 7 vlakova. Isto to je donio grad Zagreb. Isto to je donio HŽ Holding. Znači, za to sufinanciranje su se mogli vlakovi ugovoriti neposredno s Gredeljem, jer je Gredelj u 100% vlasništvu željeznice, jer je Gredelj tada imao preko 80% svojih prihoda iz tog sustava. Prema tome nije morao biti raspisan javni natječaj. Prošla vlada i prošli direktori nisu potpisali taj ugovor, ovi već 9 mjeseci nisu potpisali taj ugovor. Ali sad im je, završava se 5. studija o isplativu, jer nijedne ti istih vlakova, već su 5 studija platili. Nijedna nije ispod par stotina tisuća kuna. Da su te novce uložili, mogli su možda jedan vlak napraviti koliko su studije platili. Mislim,
u toj priči. Činjenica da je potpuno jasno i glasno da netko Gredelj želi iz te priče izbaciti. Uglavnom, vi ste spremni održati proizvodnju, nastaviti... Gredelj i danas održava proizvodnju, s tim što na godinu kad bi se to događalo, više ne može se ugovarati neposredno, jer Gredelj sad ima toliko, znači, proizvodnju koju radi za van. Prema tome nema više 80% u željeznici. Oni čekaju da prođe taj rok, uništavaju Gredelj sustavno mjesecima već. Ova nova struktura na HŽ-u, stara je to završavala i nije htjela ništa raditi, a nova je samo nastavila tim tempom još gore. Prema tome oni su do kraja upropastili priču Gredelj, neposredna pogodba vlakova. Namjerno žele ići na tender. Zašto? Jer vlakove mora raditi neko izvana. Jesmo zato dobili bravo, samo tako nastavite. Hoće Siemens raditi vlakove? Ko će raditi vlakove za Hrvatsku? A naše firme, jel to briga o domaćem gospodarstvu? Ma mogu tu maglu prodavati nekom drugom. Točno je, smanjena je proizvodnja Gredelja i prihodi. Zašto? Zato što HŽ putnički prijevoz sustavno pljačka Gredelj već godinama. Jer satnica po kojoj rade radnici Gredelja je ispod 100 kuna. Svi ostali rade za preko 130 kuna, prema tome uništavaju Gredelj godinama već na tom dijelu da im plaćaju manje nego ostalima. Drugo, promet u željeznici bez Gredelja, koji je jedina licencirana firma u Hrvatskoj koja može dati, znači atest, koja može potpisati da je ispravno, jedino Gredelj to može napraviti. Ako nema Gredelja koji to može napraviti, to nitko ne može napraviti. Putnički prijevoz mogu odmah ugasiti. Naše željeznice voze s neispravnim vozilima i ne žele ih poslati u Gredelj jer je on jedini koji ima licence za kočnice. Jedino Gredelj može napraviti kočnice. Onda kad se vlak slupa, onda traži krivca. Gdje ga traže? Moraju ga tražiti tamo u HŽ-u, među onim direktorima koji to nisu napravili kad su trebali. Ne može razgovarati sa sindikatima Gredelja onako kako on izabere, jedan iz Gredelja i dva iz centrale. Mora primiti, znači, sve sindikate iz Gredelja, sve predstavnike sindikata i razgovor se može održati ili ovdje u vladi ili u tvornici Gredelj, a ne tamo gdje on hoće. Što je tražio, da dođu samo neki sindikati? Pa on je zatražio da dođu dva predstavnika središnjice i jedan predstavnik Gredelja, ne dolazi u obzir. U Gredelju ima 4 sindikata i doći će predstavnik svakog sindikata. Ako neće razgovarati pod tim kondicijama, nema o čem razgovarati. Ministar je znao za naš prosvjed i pobjegao je odavde. Pa nažalost, ministru smo uputili zahtjev da primi predstavnike Gredelja prije 3 mjeseca. Svaki tjedan smo mu upućivali požurnicu da primi predstavnike Gredelja. Nije htio, jer ova priča što se sad događa, mi za tu priču već dugo znamo, procurilo je, nisu oni baš tako tajnoviti, oni su se međusobno izdali šta će se dogoditi. Oni međusobno imaju krtice koje nama donose vijesti. O stečaju Gredelja mi znamo već mjesec dana pričamo o tome. Šta oni misle, da je to iznenađenje? Jedino što oni ne žele s narodom, to je s radnicima Gredelja, ne žele o tome razgovarati, jer nemaju argumente za to što rade. Boje se argumenta koje će dobiti sa suprotne strane, jer onda ne mogu učiniti to što im je plan. A plan im je izeliminirati Gredelj iz proizvodnje vlakova. To je Gredelj bi trebao biti nečiji mali potrčko koji će raditi neke sitnice u toj priči. Zašto? Pa to bi njih trebalo pitati. Jeftinije je otići u Berlin na sajam pogledati koliko koštaju vlakovi nego doći u Gredelj i pogledati vlakove. Pa Berlin im je bliži od Gredelja, naprosto nevjerojatno.
svijet. Ja shvatio sam sve, nisam rođen da budem heroj. Vaše ime, vaša slika na transparentima prosvjednika najviše ih je bila, vaša i od gospodina Dončića. Lijepo. To je ipak djelomično spada pod gospodarstvo, budimo realni. Sve spada pod gospodarstvo. Pa možete li reći, dajete se kretanja, što se može učiniti? Kao što sam vam već rekao, postoje resorno ministarstvo koje će sigurno sam učiniti sve. Hvala. A kako vi kao potpredsjednik vlade komentirate? Jasno rekao i nemojte da ponavljam 3 puta, ne. Postoje resorno ministarstvo i ono će učiniti sve što može u svojoj moći.